Thokozani bogogo nomkhulu, igama uVusi Mabunda. Umhlaba Mabunda umuhla kaqala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igotshana lamanzi uVusimuzi kangoma yeza uVusimuzi ovusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje zovusa wakho umuzi. Mkhulu, Mindlu Love, umbuzo wakho ngiyawuzwa. So umbuzo wakho uthi engabe kuyakhonakala ukuthi umuntu ahambe ayothwasa, athwasele ukuphetha na, athwasele angasebenzi abantu abadala. Kuyakhonakala mkhulu, kuyakhonakala ngani ngoba asizikhetheli thina ukuyothwasa, asikhethi thina ukuthi thina sifuna ukuthi sihambe siyothwasa noma sifuna ukusebenzisa ithunywa nani nani mkhulu. Sikhethwa yidlozi njoba sila, njoba sigcoke le mpahla esigcokile, sibizwe yidlozi lasibize la kulo msebenzi lo. Manje-ke kuya ngokuthi idlozi lakho lona lifunani ngoba khumbula ukuthi mesihlola sicala ngokuthi sihlole into siyihlolele kucala bese sithola ukuthi ingabe le dlozi lifuna ukuthi uyogida na, ingabe le dlozi lifuna ukuthi uhambe uyohlala emzini womuntu na, ingabe le dlozi lifuna ukuthi udle amagobongo nje kuphela na. So manje-ke mkhulu, la kuyakhonakala ukuthi uhambe uyogida, kuyakhonakala ukuthi udle amagobongo kuphela for ukuthi uphole wena, ngoba khumbula ukuthi uma uyosebenzela noma uyothwasela ukuphetha kuphela, lapho kusuke sekuthiwa nawe kahle kahle uwe awusaphilanga kahle ngoba idlozi lakho liyakwazi ukuthi likushaye, lingakushaya iy'nyawo, lingakuthathela umsebenzi, lithathele umshado. But-ke uma wena uwenza i-agreement nalo idlozi lakho, ngoba idlozi lakho lifuna wena nawe ufuna lona, niyafunana ninedlozi lakho. So kuyakhonakala ukuthi utshele ukuthi cha, mina ngiyafisa ukuthi ngikwenzele yonke into ofisa ukuthi ngikwenzele yona, kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngisebenze noma ngishaye amathambo noma ngisize umuntu. Yayizwa leyo nto mkhulu. Manje-ke ifuna ukuthi lento uma ukhulume nedlozi lakho nizwane, ngoba kwaye lona idlozi lakho nalo yilona elikubizela la kule nto wena ongayifuni, wena into ongayazi, kodwa-ke nakhona kuphuma kuwukuthi wena uyafuna na. Manje-ke enye into mkhulu ithi kahle kahle lana nanoma sengabe sekuthiwa uhambile wayothwasa, kodwa-ke manje ekuthwaseni kwakhona awusafuni wena ukuthi usebenze, wawuyophetha nje kuphela for ukuthi uphole. Iy'khwama ungazilahli, inkinga isuke ibe sekuthenini iy'khwama zifakwa emfuleni, iy'khwama ziyavuthiswa zifakwa umlilo. Akufuneki lokho, kufuneka ukuthi isikhwama usithathe usibeke, usho nawe ukuthi into zakamkhulu noma into zakagogo naziya laphayana ekhoneni, umkhulu azokwazi ukuthi naye ajabule. Sithokoze kakhulu mkhulu.